Tim. Ah, Nature was my German Cossel, no Bessie. Tim. I did not custom. Sa Ambrawa, Yauni Suya, Nidide, Nasa Budra, Nidide, Sawabina, Nidide, Snahoda. Then I just saw Baba Bonim Swatia here. Na nyame adoma said ye joda ye no kwan bia bi ba kwan bia bi ba ene sa no meje akakra na maje akakra na maje akakra me na frafra on wo fa no mixologist me da say me lecture no fufuo mu mixologist so me dey ka chempado na pike se me dey kasa no a se dey me kasa na me hwenkwan me kasa na me hwenkwan sasa me be mayo anu say etu kase ba ko na we ti ye bari ze bibia kofie iya no pono mu yedru na kase sunu mu yedru but we no ayo so nipa be 10 be didi mu nipa be 10 but I me da dey ka e ba kasa na share ebinum be yeziban ebinum be yeziban but na e ba kasa me de mekasa no wo so bi pedo so nyuzizi opedo nyuzizi me chama de sisi ara no ye bu ekwan na to ho awo be re pede anyi anwini ezizi biara no o ye $5,000 me famra say cities 5,000 cities okay me pass 5,000 oh I mean David me na me registration nya wona we registration no into no me jina ha de am me registration no awo be re pede anyi anwini ezizi biara no so me nge the cities into no 5,000 Ghana cities register na more time timer and you have to Monday 1st April or so when you are so catch men na fie na nye dey no I don't worry that mommy is fufu brabedibi here's the fufu brabedibi here's the fufu brabedibi here's the fufu brabedibi into the brabo pemu ha na ze nyina wo take it nyina enye ayowa na we de wo hia ne sa wo de beba wo di bedra table bia bedru ho bia na wadi fufu wadi se afia mankwa table yi se o man hini table yi se kokko ase se beka hwe se aboso kan se no vendors are registered enye vendors ketwa omo be ye aduane na ma no because ye pede ye make sure so that enye bibi ka kene be bezi e ba na bia no fufu na nkwa na nsu gina fo na debi ye timi nya osa e wo se wudidi hunu se wudi fufu we ye fie fufu adom fo na bia royal yeah adom fo na bia o ya sanity ye pede ye be di patch enye be say patch na unim oso mama nyom no na ye kekan ho kakra we say de ekeka kono hu ani braba mata say ajode ba ya o eni chire jode ba ya awene na kasa do ba hade do baso ba nyom na Ahmad but answer na rehu ebinu wo be shem vendors no and akwanya wo ho you was some few slots bi into no number no dado okay for number no na friend wo send Adom TV fufu party no team I will share video ina yenda ya hu se because I when I ready Obasa yeah anyway yeah better have you seen me share I have yeah it's no video ina yenda ya hu bresis ya for dear no ane wasanka oh the fufu ni sisia me fra sante me mu a wo ka twitwi me say fo no me firi ho because fufu de na zo tin dem me pede waga da nyom no mama nyom no because I will never bibi kakra or za me here mo support I will be support but one time you want to mom na before you have boy you no mom tanaze kakra ma we necessary the motum na matanaze o sande enkasa fabrics for chemu a fabrics papa paze onya kase bebre nya fe na be chechire we yo de dabi enkasa fabrics what to say pe a fabric papa paze be kaftan agbada shirting fabrics for women and I pair Massimo, cashmere, big lomo, brocade,
Italian lining, British tailor, paradise, bridal satin, and many more. Naturally, we will mass sort into no here na the Eboko location or Wakra opposite the Methodist bookshop. What's it the Methodist bookshop in my opposite or and Enkasa fabrics shop number C403 into my mobile number on Tamne Etumna Afrohana Akaja fabrics or 0243422591 and 0276709070 umpono se eko Facebook na Instagram with the marketing or papa Facebook shishon wo Enkasa fabrics Instagram ya enkasa.fabrics ko nakape fabrics na that ye tintim hey obi shetam awene o the tam acheche no ho chede no ho go so gagagaga what de no ne chese in bibi obi also o the fufu wi a but o feel bloated na fo ase but that's asantana na aka ehu na exodama wo solution mo eno ne ye de wen ya because yem pede ebe miss 1st April no into na mo solution a obi meze be the fufu ne wie nyakwana ka fe eduru no into no eduru no eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture 100% garlic extract and a natural plant juice and I was until you know one from no be debi or ya crojin bi na for bo ban stress stroke asthma na zin na no 3p itum na awesome until you know p work natural health for and was aba say pede from one na itu kwata na oh mama bi nyeske bebre until the bomo na from one 0248 928 824 0201 00021 tim na mama unim say nyame yadoma adwoda no akwanya wo hose bia mo ye kwakuo ye wo ye kifit clubs bi wo hodoma a mo pese bia mo be distance na mo ye duane ye say mo ye mema ana mo ye ma akwanya ne wo hose obeba ye school so na mo so mo pese mo say akwakuo bia edwamufo se wo ye banchefo mako bibia abefo bode man igomufo edwamufo nyina ya mama kafante edwamufo ni nyina momode ha na mo friend number is say ya na mo ne fufu party empanyefo ni nkobo 0248 287 692 0248 287 692 Patro Fresia 0248 287 692 0248 287 692 Fresia na yeni komo say we control room honom na say nyom na ye ready a mo fa na me botu fasa no en chase ma ye na yen so de me ke no bibia no ye was sizes bo bibia ye size atasa into no ho ho na obi be cut your coat into me cut your coat ready into no my ready ye ko di fufu na no a fufu no so de wo ba enyo no say ya me bato nyame ya me joda wa ma wa yo and I'm not sure about for there ye di fufuo so ye be di fufuo kwan ye be available we say dem and I'm na aboda na che say eso so akasa we nya na mo kete de tutu fufuo so ma wo eti pato joda ebe anopa no ayi so no so na wo ha na ye nyina ye sia na ye nidi na ye nyi ye ni intelligent fufuo by 7 o'clock anopa no bra ben na den ye ni agro fufu party ye na so na si sa wo ka fufu party wo Ghana ha ba bia ani wiase ba bia e Adom TV fufu party Adom TV na den ya na kope hwe na tebedi na tema so de didi odidi Adom fufu ye koye sister na tema titi fufu me setima me ye dwuma twen na me wie na ye nyina nsa me kasa me wie ya na se fufu ni ye ntoa be 6 me wie ya tema de fo akobu na mse sasan so this is dodu
Mrs. Dodu. And the pay asema. Odi we also san be fama to acho okukuru matoma Miss Dana wo size in and it's can you imagine? Enti ni nyina ne self fo ni mumu de ye bedi. Enti da bia wo pe no nto amienu, wo pe no nto amiensa, wo pe no baako, wo yam fa wo yam ne bra. Fa wo yam ne bra. E Jordan na ya holiday ni de. Me no Easter Monday. Ye didi Ye be didi pa. Ye be didi pa. Fa yo ane bra. Na ye nko de 0248 287692 fresh see na yini nko. I don't know. Na da wona ze. BBI size. BBI size. BBI size. BBI size. Fufu no kwa no. Obi wo hope fufu ne kakra ba. Na onye enam bebre. Ibi wo so penam ne bebre. Na fufu kakra. Nti mama ya. Mobile phone lines. Na ye bisa awe penedan. Pen fufu ne bebre. Na onye enam ne kakra. Ana na penam ne bebre. Na fufu kakra awe pen. It depends situation no. Situation. Situation. Na ye ka ye situation. Asa na awe size wa. It depends. Everyone ma wo here fufu ne kakra bi. Wo say enam ne ye de come spare filia ho se be wonya umre kakra e da na kokko ase be o se emre ba enwe ba akrante ba chese de en hwe me ke pa de na fufu party e wo ha de na me gina brosan no wo joy brosan no soro na se hwe foma bush meat no different no I dem na papa no all years bon hono no all exhibition because enemi a wo room bia chese was showcase was spreading yes ye de gu ho no ya de go ye no are yeah, no worry. Ebe wan fa bianko. Na, we no ya. Wan fa bianko. It bush meet ne dia wo bia wo rama yere. E bi ba ha. Ye be phone lines na to hono fa he na che wadwon mpo no se epede enye anweni etu nsaziza amaka chodo 5,000 Ghana cedis. Amara na me yedem registration no. Inte no kwashi ni nyina anyi de fufu no awe penedan epe fufu kakra ene nam bebre anade enam kakraba fufu ka peche echele ye bezizi peche me akasa de na fufu mi pede mu omre me san so pa ben kwan pa na say ye light so o say ye light o say fufu ni nzikase fufu no ko fufu na ben kwan ze sentina fufu ni aben kwan ni mempe enkwan ya api okay enkwan ye light wo say epi ya na edo wo ntem tunya light na ne we ma o na adan medi sa oh wadan me nyan kwan na light a she nti we ala na epe yen fara sen kasa say ya fara sen kasa sa me gi fufu ni to ha na ma je nam ne nkwan ya go obi ha na ne size obi no dan de obi afrom obi gina do hello first caller hello oh aze hello wo for cho wuzi na baby afra be free Ndenze na me ka sesi abna so edu. It is me ka da Adom TV fufu party na ajudu da tim ama mate. Mate papa. Adom TV fufu party. Tim. Red etapo. Na fufu na we peneden fufu kakra enam bebre ana penam kakra fufu bebre. Oh, amede mete fufu kakra bi ena nam so kakra. Oh, okay. Na e ka bi there. Ebi opedo ne anene didi no. There otua 5,000 per 5,000 na ye problem na mom. Ma so me pede mi choose baby amedi mi posi ni besi. Mi posi no. The pede mi bisi amedi na chiwo because I wanna do seat na wo na. And then you better schedule. Brother, we put your $5,000. Can see to diala eba we would table diala over them table. And if I production. What can one sano? What church when I do now came to the down one work out $10,000 US. No problem. No, you wash away you. For one number your producer. Now you wash away you my Martin. Okay, I said I was yeah, that's a part there. Efre fufu no epen den fufu kakra e don bebre and na kakra fufu bebre epen den fufu ze head
me imagine for them pedabusu I mean na say ye koye ye twa promo se be ka hwe ho na ye koye ye di fufuo eni abenkwan ne che say eh me se ko be ka hwe no fufu na abenkwan easy me se ye obi na fufu na weekend na me ya abenkwan o be na den ne kwan no so be mansa no enam no so enam no utim say ho abo ka hwe ye guy na kwa me gina free no hello na kwa we hello na kwa be friend Badwam because you kuma say am ko ohoso na nka fufu de fufu fie na kwa me moti da sama kana Adom TV fufu party na ajedo da team ai Adom TV fufu party team brother guy ma be nya wini eziza ati but mo free na fufu na we penedan fufu kakra enam peche ana enam kakra fufu peche pendan me fufu peche enam peche brother to basati obayo pa it's tell me care ma mo free pass who producer for one man not was a story about tourism how busy free I say mangata we do any idea one what's up that's a papa there from mama fejo osu hello eja maintain who TV no do the ma be say program but you just say you fufu ho some na ye dance na ye lizi na fufu na ejo hello eja hello yeah it's manka me tonka from free hin Matthew ho. Hey, I don't know. We free TV no ho kwa. No, I aze. Into no some mekada Adom TV for party abajedo den. Tim. A guy papa. Na what thing there? Fufu no penedan fufu kakra nam peche, enam kakra fufu peche. O le TV ni so ahinya no di no. Enu bi na mepe enam kakra ko sia da ho ko to da ho se ko ni pe na mepe na awu nkosia no pe ne sai ye be pem ne azimo ko kakra hye na afufu kakra bi okay enam different kakra ko so all different enam mepe be do ka free hin fufu na ni di wo TV ni bi na mepe no more promise so that she any dia o le ta fa ka ni metia never hear Ghana cedis na $1 no I be cedis ni $1 so enti cedi say yeah cedi say ye begina ho mo po cha ba ma hwehwe bia hwehwe mala ma me bo atema amna me ji sikan registration register pa na mama time because of ABC. If you want to be 5,000 no metia. It's no brother, make just slot time on and you producer in casa. Na ja number no 200 more. Mama family next caller. Hello. Hey, who's the baby from me free? Pacho me kase free kuma se tafo. Okay. Now what fraud then? Pacho FM Gabriel. Oh, okay. Nti Gabriel, I want to buy my last caller. Now, what's in there? Fufu no penedan, peno fufu kakra, and I'm peche, and fufu peche, and I'm kakra. Little fufu kete, and I'm the baby. We are there. But what's in there? You able to know your sort of. I promise so they are sort of what? Now, what's happening now? We need that. Oh, person we need. I rather miss calculator. Hey, papa, there come. But Ibudri, Yenim Hadea, not share my boatma. I owe registration 5,000 Ghana cedis. No more time. Aye. Oh, better 10,000 Ghana cedis from the Bema. At our point to say, Makana, I don't see you for 4 party. I bet you then. Team. Why do? That's a papa na. What's in this? I'm going to do them now. Nazala sa queen to four. And they no crazy. Yembre na yembre. So yeah, you do ha. Because but still number no. Saluboma. 0248 287 692.
0248 287 692. So what you say? 0248 287 692. But of Frewate. After having no matter 10,000. Because most of the day, no. Share. Nada no busy. You dear say yeah. I will not tell you who they want.